Ngibingelele kuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Udaba luthinta umsebenzi kanjoko laphana wengane zakwethu ophume izolo laphana wengane zakwethu. Abantu abaningi abanye bazwakalisa ukungenami ngestudio akhiphe kusona. Kuthiwa ukhiphe istudio esincane laphana wengane zakwethu, kanti uyaziwa ukuthi unjoko ukhipha laphana e-Tax Studio. Istudio usebenzise istudio laphana i-Amidog Music laphana wengane zakwethu, kwi-studio esikhona laphana eGoli naso esenza umculo kaMaskandi laphana wengane zakwethu. Siyaziwa nje naso sesike sawakhipha ama-hit amaningi afana neyabomenzi. Omenzi bafika babekhipha kusona kulesa studio, istudio esaziwayo wengane zakwethu. Mina ngiyafisa nje ukwazi ukuthi ikhona into e-wrong oyizwayo noma awuhambisane nento eshiwo abantu laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Album kanjoko iphumile, idlikho ishisa ikhotha, abantu bayithanda. Ingoma nje eshisa ikhotha laphana, ingoma ethu ubaba kaMelo, ingoma emnandi kakhulu abantu abayithakaselayo. Okunye-ke laphana ukuthinta umntalapha laphana, uthe mayitalapha-ke laphana unjoko wayesefaka negama likakhaza laphana ukuthi uyena ofonelana noMntumazi omtshela iy'ndaba ukuthi uMntumazi udla iy'thumbu laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakuphala, kodwa ukhaza uyiphendulele-ke laphana wengane zakwethu, washo ukuthi ayikho lento eshiwo njoko, kuyinto e-creative nje laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini wakuphala, ubona ku-right yini ukuthi makutalajwana laphana iy'mbange igcine sekungena amanye amagama abantu. Ake sidibane comment section ngizwe ukuthi wena kuthini wakuphawula.